Sarani ida-ida hatudu sirania fiar lihusi misa Domingo Ramos hodi aitahan Ramos iha liman hakat bau makreda atau hetang bensaung. Iha selebrasaung ne bispo Dom Virgílio do Carmo hateteng laos hodi Ramos iha limang no hananu det. Mai be precisa prática iha halok no vontade ne bediak. Bispo Diocese de Dom Virgílio do Carmo da Silva ratou mensagem em Lihussi Humilha domingo na Igreja Catedral. Olhem a rua, mas a pedra no Ramos, vem se saciar traz ele, e a alegria do sangue, o Ramos de Lima, está na pedra, está na Jerusalém, por Canaã, o Sol. Mas que temos o sangue e a simple para essa natureza judiana, buat orang Australia Australia, oleh Australia, dan Australia, mari buat orang itu maka harus orang ini atau dia kalau kami mas kita berusia waktu hidup kami adalah Bispo dihan mas kauheng hatudu antusiasmo lautuir Jesus may bela contente det ihal umakreda. Bot ne beriku makwang hira ramata celebração misa ne tem que continuar a acompanha ho Jesus ne mate no Jesus ne Moricias. Domingo Ramos mo sanesang convite ida hato may sarani sirakatak hakarak lau ho Jesus to iha foho Calvário haretu irma romak niya passo ne bemak beletulun. Misa Domingo Ramos ne participa o Presidente da República Francisco Guterres do Wolo com esposa no família, incluímos Sarani Sira. Banghira Ramata Benção Ramos, Sarani Sira Hamutu Kamululik halau procissão hari hakatama ba Igreja Laran. Emericiana Pinto, STL News.